Iya vokal Abed, Ko Apin, Tambul Jengki, ayo nyanyi yuk Ko Apin. Kopi Oceng, Mamilina, ayo. Waduh, bos kita mau nyawer. Bos Naga Putri. Ah, bos Abed, tanggung jawab. Tanggung jawab. Buat Pak RW Paul. Siapa bilang RW Paul? RW Paul, Babi Oceng, cabut lagi. Tiada disayang Babi Oceng, Babi Oceng, Babi Oceng. Udah, apa ditalangin? Set, baik banget ini pimpinan. Oh kak. Oh emang ada lagi nih. Kalau siang dan malam Babi Oceng, Babi Oceng, Babi Oceng, Babi Oceng, Babi Oceng, buset. Emang lagi gini ya? Bisa nyangkut itu. Babi Oceng, Babi Oceng, Babi Oceng. Bawel. Siang dan malam ko ain. Iya ngerung nyambut. Ko ain. Duit lu mau nyawer. Siang dan malam Babi Oceng. Gua lagi aja. Babi Oceng kenapa terbayang? Paku tembaga pada aku kodain mana paku tenggelam dalam perahu Papin paku tiang paku tembaga
Baku tiang, baku tempat, baku tenggelam dalam perahu. Waktu siang, waktu siang bisa dijajah. Waktu siang bisa dijaga. Yang punya pimpinan Peguan It Kode Agus. Waktu siang memang bisa dijaga. Waktu malam si Maria pergi, siapa yang tahu? Cek one lead. Kalau bikin tutup si bambu tali, mere paus bagus pocan, saya lah tutut kuapin di para. Bikin tutut ngoceng si bambu tali. Kalau saya lah tutut, main bilang di para. Biarin putus air di kali. Jangan sampailah putus maafin sanak saudara. Biarin putus air di kali. Enak amat ini, gampang siapa ya? Biarin putus. Cek one lead bilang air di kali. Jangan sampailah putus cek one lead. Kita semua sanak saudara. Kapal belayar menuju tarik bening manis
tanah tinggi peoceng, jembatan papan. Males. Kalau Pegwanit pergi, sama janda pulangnya kapan? Masih ada nggak? Papi sama ratanya. Henry, tanam nasi Bang Henry, dia alun-alun. Abang Henry yang Bang Henry, alam tanam. Iya alam awet. Aku RW Paul. Iya, Pak Waka. Ah, Pak Ben. Waka mah gak punya duit. Oh, kalau begini Pak Ben. Oh iya. Bapak nggak ngasih? Lewat. Keleh dia. Saya tarik Mami Lina. Mana Mami Lina? Mami Nyonyo. Mami Lina, Mami Nyonyo. Emang nyokek? Jangan sumpetin. Putus-putus talinya Mami Nyonyo, Mami Lina, Mami Nyonyo, Mami Lina. Kalau saya mau cari ko Albert, Pak Heru Paul, baik hati budinya. Dari Malang ke Surabaya. Andrek. Undurlah undur di salah peti merek Paul. Dari Malang cek-cek ke Surabaya. Undurlah undur, bagus Pocan bilang bisa pergi. Dari kepala mendingan jadi.